Ka GEC Stone Crushers Owners Association, Quarry Owners and Workers Association, haka karkanai terik nailar arjar arpsau, kila penlong yak jinggelang bahe hamadan kenton uman, halor banshim yakarai, kabaskem jongki, namar kamekelia mining minerals concession rule arhajar kat nriu. Hakani kesngi layo i dak spangut kibriu kelawan bentut, hakani kamadan, wat hapadeng uslap ubajur, ban penpau ke jingsya kta jongki na kane ka an kiba jingkren ha kane kesngi kelong ba mokordor khars imli ubadayu general secretary kaseng nong khayi siap bat mau West Coast Hills district vice president ke GEC Ushai Bors em bat ha kane kesngi na kaliang jong ke GEC kalarai ba nadu ka arpoi trik unailar ke GEC kan penlong stride bat klembu por lano ban penkut tat hadu ba kesorkar kan sngap ke jingkwa jong ke GEC tat hadu ba kesorkar kan sngap ya ke jingkwa ka GEC lapan benar ya kini dau presiden ke GEC uba di pengrup. Masakang ya ki pamau, masakang ki pasya. Ilun kerti ya ka meeting, jom ki pai pa. Batnya form ya ka way group wong ki seng sinong kai siap mau ke West Coast Hills. Hang ta dalam ki driver auto, ki driver pickup, ki driver truck. Kitrai mau, kinong wai, kinong tit, bakum tak ter. Nimsem sa bu makajong kaseng lenya bulang hakaju nang bakan sut yengi bantai kam. Bathak takapor, kila pasat yangi banbat yakane kam bantai. Nganya tu yapi nangam dan parmau, ngam dan pasya. Henry, naga benta, kajongi, ibaduk ibasuk, naga jongi, kukup siliang, usem siliang, mihapan yen, banyele, yakan yakam. Nah perkat ini mga syong aying, di pulis kita koi, niem channel yang kemna lagi bawa kita hamne, nyipting, kiram dirno, yang yamin yakren, yang ngamdan gimdan kampan yakren. Inang ka makin ra ya kane kaan ban tengkelano bat kinong tray kijongi kung iparakasi ibatlay halin kapor kitray ting nganya tuya di kisem balay na baro dalawang pulis jongga forest mina na kajaka tray apet mina kendong andong lami na katujaka sarik tray nila mong Nilang umrah siya. Lasak nilang umrah lagi. Balay. Hapag kata niya ay silandat. Nga mudur kani kadambet. Kagimplang. Kajomno. Kapabenjot yangi. Karai te kere kerai ke jong pai ba ko ba ba ya kere singalang ba ta si ke ba da ko mo su ba jong pai ba nan ta ke sa cinten ni mau kan siap na do ya do ka lashes ni si lashes ni chan ni ka ar ku trek chan ni tat ado ko sarkar kan da benar Suka rani isu. Ka nipa na kaliang ke masjid lagi ki singalang na pai ba kalong ba sarkar kan simkia ke ka rules jangka ka triple MCR araja hanriu Jika ay pagkajing gantu jong ki ya ki babon ki baterai hakani kampat nomor ngimla suhi bantre na kaliang cungi ki pai da ngimla suhi bantre nomor pa ngimla hiban ya jai na kani karu mar kalong pa ya sebab pala ngim kon na tu tani kajing ki jong ki kan long klembuk po kalong ngin sai pai la da sarkar kala khat ya kren ni sai pai Inyo ya kata ka cingtre la yo ke cumi ka traditional mining ke bang itu trai her pateng naka yeng asal mi cumi hindi ya kendu ya ka yo menteri rang ba halo kani ka ya jong ki oh ngin kata kadan ke cingkat ngin kilong lok loy kan dai